Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong kasian ka baar ba kinong syong try muluk jang jala Meghalaya kin mi hidala de syahmat ban pentep ba kilangat ha kajing pang COVID-19 kabalasar lajan barok ki distrik jang jala Meghalaya usamla meban waklang pusyong basak snong jiao lum sentiau udai benengkong ban mi syahmat bat mentak kentipat kadai sakasamla Sianivia waklang kabala mi syahmat ban penpau pertai bakalangat ha kajing pang kum shibenta baniadai ki weipat bat kanang ban pensuk iki board knat ke koi kekyak sorkar jela ban wat iki wepat ki blai kendo eka hakini hindiat sngi ki blai nyo halor kini nak kaliang juga Batisi TV klayo alat bani keren ru bat kini kesamla link ba ke telefon kabala dan mentah pedang gajing syak sumar kawi kadau kalong ba ki benamo ba kila bana ba kadon bayo covid and all kuntate first of all nga berkat namar ba kawi dewa ngatre ka jakatre jonga ka de ka klinik ka jakaba ki brio babun ki wan sim dawai am ki wan sim dawai ki wan tha sumare la ki jong ki maran namar ka de jaka suma jong ki maran tila da manga ngam penmi temak training kong company ka keteng jonga ngap penmi ka keteng jong ka klinik kata ka de ka first status jonga ti ka banga penmi namar banga berkat am ka benta ki tu ki wan sim dawai hai tipu banga penmi ya ka keteng jong ka klinik jonga kibun ki ba sungsu baklate ki rambut de ba iba yo covid ide imam jongi bat lani long kila shoe spread rumors kat bayo snau kan de kala long too much te imam ir la yo ki call through ki ba long la too much ka call te tengah pedang aku ban pensai kan kibun ki ba text ki ba kelianga manu bayo covid namar banga wan sing dawai tu tengah pensai ken ki banga de manga yang anda lak perkat hat dia ngaso ba ia kaban bakai kibre ki bakin sothuk rumar kadon kam hi bakin tip mo bade manu ba yok nang bakin sothuk amakiru ne be ki lak kendo yang akin tebam tang ai thu bade manga ti ki lak tebam o ngala kun kendo e phi ngala wan sim dawai na phi te longkin yo ban sim precaution te makiru yo sumari la diru de kata hi kawai okay dan menemu penbori pina ketika raja pi simat do pen pawli penting sofi em kadika rai jonga simat hi okay dan nakaliang jung iman jung pi pre I dan ngun ko so haba pen bana ko ni ba pi mentan ba kata ka pen bana jung pi pen bana ya ki pen bana ba ba klinik ba mentak ki bulu bala call I na ka porsa ka por ba man ka kanta hai te hoi nga dia ka baning pangalak solution na imam hi kata te imam yung yang kamdera ke bangin haban long ban leran ban snow ram ken buat ladang ala yo ikan ka jing pangru iong ai men sen yang iong ba kre ban ya thu ya ka jing sisa nang ba kibri ki balawan hangi ki balawan hasumar ha ka klinik jong iru makin yo ban sumari la dia ken bakin long bakin tip ken yo ban sumari la dia dakila tip ti long kila kham long huser am kila kidon kam ban syong quarantine ru kin syong ada kidon kam ban any health department ru long kila tip te ndai ladang mangi ni su ngap maki ba pdi kem tip kila sai kanang spread nang kanang sapriang te kanum dan jing put shoot tengi kwa ban long bakan light ma kita ki ke barok ken okay bangin sulang selfish ru kam long ni hapan perkhat lang ye ki wei ru ban ong ya kata tiam lakan mau semua nama ha klinik jong ki pun bahagi bawan tak sumar. Okay. Abun sebab palahi. Wala kata ki bawan sumar po klinik ki bawan sumar ki ma. Ani sismi te ki bawan na do khatwai bajeng ni ple hado teng hado pha bajeng ni dang yo ban khang na mar baki pun palat ki brio. Kalong long barabor hi ken ki patient kin bun bait lai no sang ada slap e de kuntu ki kham tuna hi ndai te ki patient te ki bun bait takarang ni ma asuk ban ken mau. Teng ni ken mau ya ki kerteng jong ki pet jong ki namar ba ni sumare ki te long kham ken mau bai ka kerteng jong ki pet. Te ki bakol yang ngaru ki la shu ong mo awan cindawai ya I kila ya thuk kerteng jong ki jigri jong ki tengila nila ket mau te ki ong bangin hap le kumno te bangan atene ka kol faro kharo long la kol bun pa te ki brio kading kada ken tenga perkhat ya kata ngong adang pun tip public kumne pe long ken long bakin mau thuk mo ki brio ru ki
kila yo jingarap ru hi kendiat ki ong ba nila li patta si e namar bang nila tip nila yo i ka tu ka phi pelai muti te asmo shnai la kam so men sem hi mangaru kendian Harian ba flat oi to spang ba katas kalong poster. Te kai pada kebuan ningkong ka jingbu jung ka jung pi. ani ka bani kong do te ngala panik sebab pala hi ngala tiang hi ba andala syong andala perkata te imam ru ila ai men sem yang ai yang wajud tiang lele ra te after sometimes ngala syong ngala perkata makam lele syu Okay. makam lele syu te ngiadan lain wad hang ni ki ba yo positif kan ki perlok jong arngut tinggal perkhan ni ong ada mangi ni la don hakan ni ka situation bentam tengi tip kalang kumyo tengi la ya keran kum tu si perlok ru ni ong la dang ni panik tingin ngau bi kumbang si tom handai po bang ila ya kan ni klam ya panik syu it's fine te it's totally fine Okay. tengi kwa tinga ong kan ki what if mo ngin pentip ya ki baca bar mo ba it is okay ba wat la dang ni yo ya kan ni ka jimpang ru kampat dei te ka bakut jong ke baro midang la ngin ya kun lang ni la ong hing ngin ya kun lang ngin ya don ring kat dai ngin ya kun lang ba yo ni jimpang dat ngin la da ji kata hi kawai Okay. panik te la panik kang balong ya duai nge pelong jing duai che ngila ya kerani ki bahayang hasem kila ya ai sim kila bun bah ki ba ai sim ya yang ha ba dia kini pau jong aru taru ka de kawai hi ngila khano strong menta Okay. Te kadan yang pada kajing event ni kasi cepat ipi ni ki bahing Samsung pi ki ba pi telang tu ba pi. Hilap ni makan kata pada. kendiat kinsa ngasngo hi mo na sini sa tay na marba bang apan bisay ka kerteng jong ka klinik ang tiang langsung hi mo ki message ki university ki labun ha ki ong ba jong Dr. Alice lalong masuk ki layo corona ki long kami beda kata hi ken Okay. kami pun tahi jong ha Dr. Alice layo corona dan ba penmi ka kerteng jong email jong kun jong ita la yo corona long kalong karupun kan jong kite kalong down khate Okay. ke kataru hi ko ite ngong kai ba kampa de re kai ngong hi hayeng sen ngong wa jus no ero jus ngap thander da kiran makana ki brio te ngin long bet ki ba klan Ki maklan. dan ngin nai ting ngap re but bu jing do event but tang hadian kat tu kat ni hadian pangala decide pangan kiran ban penpau public tu kila bon kan ba I mean sim ya email ya ero now everything is fine. Okay. Te shwa bana pa ba ya kani nai. Nakaliang jong email ipa ki men para bahing Samsung pi ki play store ni en ki ai mission ni pi ba de ba kani ka jong pi. Hoi kaya mission namar ba nga ong kin no ba menta te long kawai nga perkat ba namar ba kawai kide banga tray hang te hiti nga long am suk men sim shu namar ba ki labun palat ki beri bawan sim dawai namar ba kala de na do kapor ba hundred tarik bas dang jong ni banai te mo te tar hadu menta te labun hiken ki du ki bayawan. Okay. Te pila mi tu i kendiat syapang ka kot ka kya jong pi ka ya menta. Ga so long dan super na kamet jong pi. Dan jing so per am ni klan ba mangi baro langut mi badan hani ni klan ni bam ba ya tia ba. Okay. Senang. Okay. Tahi ni siya le exercise ni ya luai ni ya bam ba tung kata hi im gadan kami etan. Okay. Te kai pada ka preman ong ni kentu ki pa ba hakum kan kapor ba ke ka persei bro kawe ba ka jela ba kam tam kinang susnong ka jela ke kendu ki sini. Kawe nga ko ban ong ya ki ba ningkong dut kim de ban pet po thani ki tu ki ba yo e kani ka jingpang nama kam de re ka jing pakala jong no ro ola da ki yo e kani ka jingpang apli ki bon ki ba mi ban iteration ni satai kim la ban susong bet hayeng ro am ki don kan ban mi le jing le ni satai te kip tip kinu ki ba yo kinu ki bam yo nanu ki bet nanu ki klem bet kim la ban tip am ya kata ki ba kin dom pet po re ki tu ki ba yo e kani ka jingpang bat bakin ai min sim ya ki knang bakin la ban ya kun yo ni jingpang bat pakan ta no sundan ni kawai ru bakin ai jingarap ya kitu ki ba dan kami ga jingarap pun ki family pun ka family jong am ta basong quarantine kila yo jingarap hana ka snong
Dia kiwe kishnong ru bakin ai ning sim kum tahi. But they ban tiang ne ban tani ke just be strong nin bo jing duai. But nin le ke ka ba ka sarkar kala bathai ni. Angin tam bha nin di bha nin tia bha nin le exercise meditation ai. Ang kata ko hi bat nin ya long teli ru.